نداء الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاتقوا الله عباد الله لعلكم تفلحون في دنياكم وأخراكم. ثم واعلموا عباد الله إننا لا بد أن ننتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من أهل الجنة، ثم نعوذ بالله من ذلك النار. أيها المسلمون، اسمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا، اغفروا يغفر لكم. فاتقوا الله عباد الله لعلكم تفلحون. Mga umat Islam, yari nakita niyo hamasabieta sin Nabi, ugdanan sin dua sakitin tao. Tak harwa sakit, wala timang kisin tao. Hamuk sakit dain tiang kisan nila, amin ikatu. Wala na dita sin Nabi pakuwat kamu, sa mabaong daumat. Unang sakit di matong masa ini wala nakubatin tao iwan wala liab sin tao inubat. Maradul wahan muslimin kugdanan imbari iman di
May talikubdan na ng bariban. Malanuin atay nila patuhan. Na may tayong Muslim kubdanan. Sabab uus iminang uus di. Uus maglumi-lumi, uus luglano. Lumi dan. Maradul wahan. Kubdanan kamusin sakit wahan. Unang sakit wahan yan. Hubud dunya. Lumasa imanu siya dunya. Way nalasan ni habaran niya. Dunya yung kalasahan. Bangong badyo malingkat, badyo na hadyan lala. Bangong pagkaon masarap, pagkaon na hadyan lala. Dari na tuwa na masay. Way ino-ino sintao. Uno pa inubod dunya. Karahiyatul maut. Mabukain tao mapatay. Muwa siya ibang dini, mapatay na siya. Uno pa yung sakit wahal. Nisyano junub. Kaya lupahan sintawin siya bardusa. Gaman manuisuy pari salang na pagkaingatan. Uy, may tari kaingatan. Ula mo na rin mo kaingatan. Biyabay ta sintuhan kaingatan. Kaingatan ni makapasulga, kaingatan ni makapanalka, kaingatan ni naginang mangi, kaingatan ni naginang marayaw. Hati imian kolong murisan kaingatan. Yung mga tuwan yung sakit kimugdan. Way ino-ino sintao. May taway ino-ino sintao, 5 uming sakit. Dito may masindeng hatuhan. Intay maun aming kita niya si mata niya, biulakan na yung mata. Kapag kitaan, sinuway pahala. Surah niyo mga tuwan. Kukunin makarura, coronavirus. Di na to kaingatan, pag-ubusin virus ini, bang makunin tao. Maglasa kayo ni. Maghiluhala kayo ni. Surah ni. Wala ino-inusin tao. Gaman ko, kanaw lang no pagkaon biyahon, online, hiatod kayo mo pabay, hiatod pabayin tinapay, hiatod pabayin piuto. Ngayon ikaw, online na ka patuhan. Surah niyo mga to. Uno yan sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gusaun ka gusa isail. Uno yan, mataod at tawatiw-tiw, mataod. Mauno yung tao mataod yan. Mabiya sila lusay. Pagka sila rin na makadsing kabayaan sintuhan, mabiya sila lusay. Lusay yung tao biya. Halatap nila lusay. Internet nila lusay. Imbata bago, intaw maa, singkata. Bari iman dahil imbukon lusay. Dahil nga sabab yan mga tuwan. Palman sinallahu ta'ala, wallahu yad'u. Inallahu ta'ala na naabit. Sa way matupataabit sintuhan. Way tumay masin invitation sintuhan. Sa invitation sin napso. Invitation sin syahwat. Magbati. Lisad dua sindu. Bangman karulanin napso niya. Bangman karulanin syahwat niya. Sabab kiukugdan sin sakituhan. Wallahu yad'u ila Allah Ta'ala na naabit nagpara Nabi man Rasul ininapusan piarani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiyo-tiyo da kumanin tumayma unin baita yan wallahu yad'u ila daris salam na naabitin Allah Ta'ala nagpara Nabi pasurun sila pahinang marayaw riya dunya hikasulwa milad na kana uno na tuhan insyuran mo yan
Iuran niya ng katanlawang. Sa lawang nasasakit. Yadu ila daris salam. Surga. Wairun mabaya panalka. Yung makainu-inu. Way. Taumangi di mabaya panalka. Mengkan taumangi siya. Namay takkan sinal ka. Kapag bayaan mo, wal amru yawma idin lillah. Tumtumong taniyo umarap kita niyo pahukuman. In hukuman sintuhan dia dunia mababa. Wala na tuyahan. Umarap kita niyo pahukuman. Imang hukum Tuhan. Inukumon kita niyo. Kaya inu-inusin tao. Sa nagkakaatul ni. In sugarul au natul ni. In bukun sugarul au natul ni. In adik au natul ni. In bukun adik au natul ni. Tum-tuma way atul ni mo adlaw susungon. Maghukum-hukum. Kaya ratualin na inusin tao. Naniniguro hawaran, siguro hindi nga Tuhan mo, ikaw maniguro, simbaran mo, iwan simpagkain mo. Wal amro yawma idin lillah. Pagdatong na ito, pagkumulway na. Wallahu yadu ila daris salam. Allah Ta'ala na nawag-tawag, ay kamu mag-iluhala, way pag-iluhalaan. Iluhala sa kita niyo. Ingkatan di makasing kabayaan sinturan, iluhala. Ingkatan di makad, kala Allah wa kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, iluhala. Ang cinta mo, sana kulong na rin magsambahayang marahon perasaan. Ikaw na inhiluhala di nga kata. Ikaw na imangiadat. Maita sa lago-lago na akan kayo mo sintuhan. Di lang ka pagkaon, di lang ka pag-inom, libreng katantan sa kani. Panapit isintuhan tayo maunat. Bang naturitat, di panapit sintuhan de tayo maun. Mataud siin na to hiluhala, way siin na to hiluhala, tagakawa sa hiluhala. Biya sin masana to ito. Wayahdi man yasha ila siratin mustaqim. Nagparain Tuhan natin magbayta ininagan. Asuwa ko nimbaran mo, iyakat mo. Pagka narayta sing koronas, tampunan ng simu, nakaroon mo. Maglawak, nakaroon mo. Nasakalin pa na abitisin Tuhan mo. Panalik kau Tuhan Marayaw. Impagpatay hamasa na to ini. Tighan, aw mapatay iuhan. Aw mapatay siulahan. Aw mapatay buhay pa siya sa patay na. Inatay niya, di na tumayma day nga Tuhan. Way Tuhan inuinusin tao. Nabasahin na yan. Sa surat Yunus. Bangin masay ni Rimagad, pamando sin Allah subhanahu wa ta'ala, bantay niya yung baran niya. Isin nagdaa, kay Satan. Pula-pula mo, si Satanin nagdaa, inda akan sintuan di akaroon. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Hindi siyo yan beriman.
Iya yung masintuhan ng pangayon nila hoon. Nahinda siyo yan yung kiagaran nila. Minan nabiyin, was-siddiqin, was-suhada, was-salihin. Yan din iagaran si Bariman. Na yung bukod Bariman yan na natuwag-tungki na. Ang badyo malingkat, amurad tinakaroon. Magada style. In-style, beta sintuhan, way mag-iyan. Uno pempalman sinallahu ta'ala. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Kaya napusan Nabi Muhammad, piyawaitaan kita niyo, wayroon maksud na mo, nagparakay mo pakatan manusia. Wayroon na maksud do kayo. Haturan matuka nila yung pagkasilasa. Tiyay mao. Way. Di na malasahabaran, di na malasaha di na malasaha kampung. Uning kalasahan niya, napso niya, ibang syahwat niya. Nabangin kalasahan mo, napso mo, ibang syahwat mo, sipog na kausin syaitan. Di kau sipugon sin pampu mo, di kau sipugon sin bagay mo, di kau sipugon sin tay mangudman kaagaman mo. Haputi ka iagad mo napso mo, sipog na kau sin syaitan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Haturan matu kanila rahmat. Unim rahmat yan. Narahari nagdua. Rahmatun ammah. Pawaitaan kita niyo sin Allah Ta'ala. Kalasahan niyang katayan piya panjari niya. Isiw. Sambil kafir mo. Ba't nga di nakalasahan sintuan ni kafir, di na sila makapamaygo, lasun in tubig. Di nila sila makaon piyanggang manok, lasun. Kalasahan sin Allah Ta'ala yung katayan. Taumangi ibang taumarayaw di sadyahatun niya. Ikarwala siya rahmatun khasa lasa tartantu sintuhan kanda siyo sadya kanda barila tulayan tuan. Kalasahan sintuhan dahil di dunya sambil paradlaw akhirat. Karasulan, kanabihan, beriman, pamang sintuhan, wa kana bil mu'minina rahima. Kalasahan dahil di dunya sambil paradlaw akhirat, maita. Miyagad sindan mabuntol. Wala na sakit, sin sakit dunya. Way. Di sila mabaya masakit. Sa kalinti ang kisan sintao, sakit-sakit. Auman virus, intaw na sa sakit, di madto. Dideklara ko lang niya sakit. Corona. Nakiulian na. Uy na sakit. Amin, uy pasakit corona. Adlaw-adlaw. Sino yung mga to? Wa kana bil mu'minina rahima. Paman sin Allah Ta'ala kanunungan niya kalasahan ni mga bariman dia dunya sambil padlaw akhirat maita wala minigaran mahuntud wala nabutasin atay nila patuhan wala nabutasin dila nila patuhan wala nabutasin pituan gautabaran nila patuhan imbukon bariman mahang kapitura makaminsan. Mga hangkatahon na makaminsan. Turan niyo mga turan. Sinindol niya ini bukon paghulaan. Pagunuhan. Pagtanuman dito na tuan ni hunadlaw ka na kami. Nangayo itong baspatuhan, sinula siya ni minang sindaakan si Tuhan. Yan mga tuwan. Unang baita si Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Irhamu. Pagkasila sa kami. Pakayanin la sa kabayaan sintuhan ay niyo, pakayan la sa kabayaan niyo. Kaya kayo natumanin la sa kabayaan sintuhan, pagbayaran. Di na lumasa inusuga sa wawang di bayaran. Di na maluma sa babayawan awang di bayaran. Di na lumasa anak kamaas bang di bayaran. Di na lumasa anak kamaas. Mura kulong na pagdilan siya, di mura ko pagparahan siya. Surah niyo mga tuan siya, way inu na to. Sinamo na yung piyagbunuhan si magbuno, buno siwi-siwi, buno dakula, buno ang katilingkay sindonya, yung piyagbunuhan siya. Magkukuso. Bang inirito may masimpiarain eh, rahmatan lil alamin. Di na masulutin na lombay. Kaya mo yan lang nari magpangdihil sin retirement niya. Ina mo yan di magpangdihil. Hindi tayo naman sukatunin niya. Bukunin sukatun, pila tahon na kumaan kita iniriyadun niya. Pila tahon na kumaan kita magkita iwan sin anak mo, iwan sin kampung mo, iwan sin tayo mangod mo. Wayad to. Sabab na sa sakit. Irhamu. Ay kamu lang ulunag na sa kabayaan sintuhan. Mayta, turhamu. Kalasahan kamu sintuhan. Iwan singkatan, piya panjari sintuhan, malasakan niyo. Impagkaod niyo, impaghinom niyo, insayol niyo, intubig niyo, malasakan niyo. Nabang maturi na pa kayo. Susuknan kau sinista kiyaon mo. Kaya sarapan na kau sinuista, kaya sarapan na kau sinlanaista, susok na ang kau. Hindi na magkahagatin tao. Uno patuan. Pero yung parlakong, yung kamu nagsasadya, pag-ampo ni pagmaapam. Kulong mo, suway na ako maghadji, ang pa ako mangayo kaampunan. Tumulak man maghadji, ampunan niyo kulong niya. Pakuwag nga paghadjian, magkakal. At away ito pa paghadjian, hinang na sinuno. Walang yung mga to. Pero yung parlakong, tangayo kamu ka ba? Di makasipo yung mga yukaw kaampunan. Dahil makasipo, amin tao, ako lang ni makulang siya manghul. Ako'y nakura, siya may si mga yukaw ko, amat ti makasipo. Di makasipo, siya lang mo, wala kaw siya bag. Ba't mataon magkabtangan, si malam na ako lang niya, piyang irugan ako. Tayong huwi. Imbay taksin na doon. Man la yarham, la yurham. Isiyusin di magatsing kabayaan sintuhan. Liasa na siya. Iukab na kanin lawang sulga. Tiyukbar na kanin lawang konsisin sulga. Di pa siya makan. Di siya kalasahan sintuhan. Bangin Tuhan di na lumasakan niya, maraing katampiya panjariri pala kawin si Tuhan. Da, matuwas din natay sintao. Naita, di na tumay-may natay niya sindi nga Tuhan. Intay maun sinatay niya, kabayaan niya, sabab malaggo parang habaran niya, impagtakapol niya, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyahan mo pagtakapol mo, di na kautay maun sito. Rizikun na kau sinapinan ka jahannam. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala jarratin min kibir. Namalagko ba rin simbud Himalaya in takabbur? Man la yarham la yurham. Silsin tao.
Di niya pa kayo impakla sa kabayaan sintuhan. Impakla sa kabayaan niya. Formula kabayaan niya, pakla sa kabayaan niya. Di na siya kalasahan. Sabda pa si Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahimun. Inta uri paglaulon magkasilasa. Sebab di makalaul. Di makasumo sa siyumunin tao. Sebab nabiyak sa simpakla sa pagbayaran. Yarhamuhumur Rahman. Kalasahan sila sinallahu ta'ala. Amo ini mga tuan, mga umat Islam, amo ini kabayaan sintuhan taniyo. Amo ini kabayaan na masana to ini. Bukullah sa pagbayaran. Dahil na sabab yan, insugpat niya. Irhamu man fil ard. Amo yung kamukatan niya riya dunya ini paglasa kamu. Apamili magtag na, halong bahay. Pakampung, pakuha, pakataan. Irhamu man fil ard. Paglasa-lasa kamu yari dunya. Manusia, iwan bukun manusia. Sambil pakakawi-kawiyan. Sekali, subay, diurunukan na. Uno walang napila niyong kahoy. Nah. Yarhamukum man fis sama. Kalasahan kamu sinataasin lang. Na murah-murahan mga Tuhan. Uuhun na timbaran na to. Yung kamatay. Nasana kita niyan ay ikaw na kahapon yato na. Naimbaran mo ko no. Bayi tayo konsumo. Kapag ususun kita niyo sin Nabi. Pamita sin Tuhan papagsadyahon sin kamatay. Bukod papag-ususun papag-uwaton. Di kaubatan ng kalaas. Na yung sakit, di na kaubatan bang di magkugdan in sakit iban sinubat. May umuhain doktor, may umuhain unod. Kaya sabihan mga Tuhan, ayaw na ito kalupahan ng baita sin Tuhan. Magada kabayaan sin Tuhan, pasan nga mundiya dunya. Iwan hadlaw akhirat, murah-murahan. Makalamud kita niyo hadto, makalamud kita niyo mga baita yadto. Masanyang sila niya dunya, awla-awla na masadyang hadlaw kanakana. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa likaffatil muslimina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, mauli mga umat Islam, piyawaitaan kita niyo sin Allah Ta'ala, labay rin ha, dila sinjundungan taniyo alayhi salatu wassalam, biyay nindagpus. Ar-Rahim, impagkasilasayan, ismun min asma'i, sakaktuha min ismi. Kawaitaan kita sin Tuhan, daing hangan niya yan. Nah, mahagay ngan sin Tuhan. Sa kalibiyaon, ngan sinsihin. Insubol, mga masaputing ngan sin Tuhan niya na sakit, way nasakit. Yung mga nag-retire, dumatong na lang niya, yung bonus niyang gadji niyo, maig nilamba. Balinan, bang masaputing ngan sin Tuhan. Ija dzukirallah wajilat wa idza tuliyat alaihim ayatu jadathum imana. Tumaw din pag-iman, dumayaw yung pangatayan tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, impaglasayan ngan si mahasud man wasalahu
wasaltu. Isyusin tao pakayon niya yan. Hakabayaan sila Allah Ta'ala yung paglasayan, sugpat ako iwan niya. Waman kataahu, isyusin tao hugtuon niya, di niya karon yung pagkasilayan, yung pagkasilasayan, hangan sila Allah Subhanahu wa Ta'ala, katatu, bugto siya mereka. Asubuhan na tuwan yung baran mo. Intuig bang nabugto ang kaadlaw? Nabiya din nilupasin tao. In ilaw ang nabugto ang kaadlaw, ya din nagbusin tao, ya tuhamul kata. Pasandungan na nabugto na kaupatuhan mo, nagpapandari kayo mo. Dahil nga sa wabyan mga tuwan, magkarunahan to din masa inyo. Pagkakiyasarapan ni manusia, naglasa iwan tao, naglasa iwan alta, naglasa iwan pagkaon, kaya sarapan sila simpaglasayan, labi marayaw yung paglasa ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubat sim problema, di matuha masanatuin mo. Sallu ala nabiyikum, fa inna jalla wa ala yakun, inna Allahu malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad warda Allahumma an khulafa'il arba'a Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bi afwika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهوديين والنصرانيين وجميع الطغاة والمفسدين في هذا الأرض يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا في من خافك واتقاك واتبع رداك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في أنحاء العالم يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، وانشرهم نشرا مبينا وفتحا قريبا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنقذ مسجد الأقصى من السحائن يا رب العالمين. اللهم دمر اليهود والنصارى، اللهم دمر اليهود والنصارى فإنهم يؤذوننا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا حول ولا قوة إلا أنت، ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والصدائد والمصائب ما ظهر منها في بلدنا هذا خاصة وعن جميع البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. أشهد أن محمدا رسول